Dragi učenici, dobar dan. Dobrodošli na još jedan sat matematike. Danas ćemo naučiti na koji su način ljudi pisali brojke u prošlosti. Učit ćemo o rimskim brojkama do 12. Danas pišemo brojeve arapskim brojkama. Pročitaj. U rimsko doba brojeve su pisali rimskim brojkama. Pa čitamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Brojeve koje mi danas rabimo su arapske brojke. Nekada davno prvi su ih rabili Indijci. Od njih su ih preuzeli Arapi i doradili. Zbog toga su dobili ime arapski brojevi. Europljani su arapske brojeve prihvatili u 16. stoljeću jer je pomoću njih bilo lakše računati nego uz pomoć rimskih brojeva koje su dotada upotrebljavali. Recite mi, jeste li do sada vidjeli rimske brojke? Gdje? Na primjer, na satu. Brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 napisani su arapskim brojkama. To znamo. Brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 napisani su rimskim brojkama. To ćemo danas učiti. Za pisanje rimskih brojki do 12 potrebne su nam rimske znamenke. Ovo je znamenka 1, znamenka 5 i znamenka 10. Osnovne rimske znamenke su 1 i 10, a pomoćna znamenka je 5. Znamenku 1 možemo uzastopno pisati najviše 3 puta i dodavati je s desne strane 5 i 10. Tada im se vrijednosti zbrajaju i nastaju brojke. Znamenka 1, 1 je kao 1 plus 1 jednako 2. 1, 1, 1 jednako je 1 više 1 više 1 jednako je 3. 5, 1 jednako je 5 plus 1 jednako je 6. Bravo. 7 jednako je 5 više 1 više 1 jednako je 7. 8 jednako 5 više 1 više 1 više 1 jednako je 8. 11 jednako 10 više 1 jednako je 11. 12 jednako 10 više 1 više 1 jednako je 12. Pogledaj. 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12. Rimljani su brojeve oduzimali tako da su umanjitelj pisali ispred umanjenika. Na primjer, 4 je 5 manje 1. Jednako je 4. Znamenku 1 možemo napisati s lijeve strane 5 i 10 samo jedanput. Tada njihove vrijednosti oduzimamo i nastaju brojke. 4 jednako 5 manje 1 jednako je 4.
9 jednako 10 manje 1 jednako je 9. Otvorite svoje matematičke bilježnice i prepišite sve što vidite na ekranu. Naslov rimske brojke do 12, rimske znamenke prepišite, te u tablici arapske brojke koje upotrebljavamo i rimske brojke koje smo danas učili. Zaustavite video zapis i prepišite. Ponovimo. Zbroj broj plavih i crvenih cvjetova. Napiši računsku radnju pomoću rimskih brojki. Koliko imamo plavih cvjetova? 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. 5 više. 1, 2, 3. 5 više 3 je 8. Rimskom brojkom pišemo 8. Odlično. Koliko imamo plavih cvjetova? 2, a crvenih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 više 7 je 9. Bravo. Plavih 1, 2, 3, 4, 5, 6 plavih. 1, 2, 3, 4 i 4 crvena. 6 više 4 jednako je 10. Uspješno smo riješili ovaj zadatak zbrajanja pomoću rimskih brojki. Hvala na pozornosti. Doviđenja.